महानुभावहरू आफ्नो बधाईपत्र र मायाको चिन्ह ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। विकल कोजु खोप इन्जिनियरिङ कलेजबाट एमई तह उत्तीर्ण। सृजना प्रजापति बागेश्वरी कलेजबाट एमबीएस तह उत्तीर्ण। रञ्जन प्रजापति बागेश्वरी कलेजबाट एमबीएस तह उत्तीर्ण। सृजना प्रजापति आउँदै हुनुहुन्छ, सम्पूर्णले ताली बजाएर हौसला बढाइदिनु होला। रञ्जन प्रजापति, आरती खड्का बागेश्वरी कलेजबाट एमबीएस तह उत्तीर्ण। कविता मानन्दर बागेश्वरी कलेजबाट एमबीएस तह उत्तीर्ण। रुबन प्रजापति बीएमसी कलेजबाट एमबीएस तह उत्तीर्ण। करिश्मा कोजु खोप कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। चन्द्रिका कुतुवजु बागेश्वरी कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। परिश्मा बुधाचार्य बागेश्वरी कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। सारू गोसाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। रोशना प्रजापति बागेश्वरी कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। कञ्चन प्रजापति लिङ्कन युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। रमेश बनेपाली एभरेस्ट कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण। उर्मिला प्रजापति रमेश प्रजापति सोनिसा प्रजापति रबिन गोसाई सृष्टि महर्जन सुनिता फैजू सुसन प्रजापति सानिस कुसी विकेश कोजु शोभा लौजु प्रवीण प्रजापति बीएमसी कलेजबाट एमएस तह उत्तीर्ण। उज्जवल प्रजापति
त्यात उरुसा त्यात उरुसा त्यात रश्मिला गाइजु बीएमसी कलेजबाट एमबीएस तह उत्तीर्ण रश्मिला गाइजु हरिकृष्ण दुवाल सानोतिमी क्याम्पसबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण पशुपतिमान थकु मनमोहन मेमोरियल कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण प्रणय चित्रकार बेजिङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड कल्चर युनिभर्सिटीबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण प्रवीण प्रजापति खोपो इन्जिनियरिङ कलेजबाट एमई तह उत्तीर्ण प्रवीण प्रजापति खोपो इन्जिनियरिङ कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण बिमरा गोसाई बीएमसी कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण ललिता खोजु बागेश्वरी कलेजबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण कविता खोजु बीएमसीबाट स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण कमल केशरी थुयाजु दीपा खुशी दयाराम प्रजापति निमा प्रजापति समिला त्याट सुमिला त्याट सुमिता चोलेको रबिन गोसाई सृष्टि महर्जन रबिन गोसाई सृष्टि महर्जन मनिषा दुवाल ओके। अब हामी एमफिल तह उत्तीर्ण विद्यार्थी महानुभावहरूलाई बधाई पत्र र मायाको चिनो वितरणतर्फ लाग्छौँ। एमफिल तह उत्तीर्ण श्रुतिना धन्छा काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट एमफिल तह उत्तीर्ण श्रुनिता धन्छा, त्यस्तै पूर्ण भक्त दुवाल श्रुतिना धन्छा, त्यस्तै पूर्ण भक्त दुवाल अब हामी विद्या भारती पिएचडी तह उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई बधाई पत्र र मायाको चिनो वितरण गर्नेतर्फ लाग्छौँ। रघुनाथ प्रजापति, सबैले जोरदार तालीका साथ हौसला बढाइदिनु होला। लक्ष्मी मया प्रजापति
हस्तरत्न प्रजापति, हस्तरत्न प्रजापति, मनिता कुशी, मनिता कुशी, बधाई छ